Yang penting goreng. Halo teman-teman semua. Ini kita mau mancing malam. Nggak sempat menembak ikan, kita mancing malam. Mudah-mudahan malam ini kita dapat strike. Target utama ikan balida. Nyamuk, wih, nyamuk gawat full. Nekat mancing malam. Ada di sini umpannya. Oh, cair boh. Mantap teman-teman. Mata merah. Ini mata merah ini. Oke, mantap. Lanjut. Cair. Oke, strike iwak selop kita ya. Strike iwak belida. Mantap. Ngono lah. Oke. Babon guys, babon. Babon belida. Joran ini kan sempat melengkung ngeram. Ini guys, babon belida ini. Mantap. Oke, babon belida guys. Iya, gambarannya orang enak. Pindah meneh. Oh, strike guys. Arep pindah strike. Iya iki. Mata merah. Nak nonggone awak iki jenenge mata merah. Nek nggon lain nyombu. Aduh, susah. Iya. Mantap. Lepok ke kandang. Trek guys. Hampir ucul. Ki. Iwak lais. Iwak lais, iwak lempuk. Mantap. Loh, setrek guys. Tak kira ora entuk. Oke. Mata merah. Mantap. Setrek guys. Iwak belida. Mantap, beongan belida meneh. Mantap, belida cilik-cilik. Keting. Woi, mantap untuk keting kita guys. Oke, kita lepas ke keranjang dhisik. Apa ini? Wak sulum guys. Wak sulum. Aduh, nyaman punya rantai entek loh. Oke teman-teman, berhubung waktu sudah malam, ini kita memutuskan untuk pulang. Ya sekilo kurang lebih ngono gimana tak mau. Mana ilik-ilik dulu iku bayangke ka. Wih, ya akeh lah le. Tinggal mesti oke man cilik-cilik. Enggak mau buka lah. Said kasar-kasar ya sik bang tekmu lah. Wih, oke lah. Ya enggak mesti cilik-cilik lho, oke biji ampun iku. Gila wong. Loh, iku penuh malahan. Wih, banyu e. Banyu. Iki lah entuk kuwi guys. Bau sitok iku ning seribu iku lah bau ketek. Kurangin sik banyune engko ndarani awak entuke paling oke.
Kita paling titik. Sama wae oke niku nak riki. Iki biji titik Pak. Kasar-kasar. Yang penting goreng. Jong hancur. Oh iya. Enggak bawa antinya, Pak. Saya aku tak mental memburi. Kosek-kosek tak golek ra petruk kosek-kosek. Nang ngene ora usul. Silike mancingnya kayak cacing mirip era. Nah, aku tak ganti pancing gede ta niku. Kon ngae sing cilik malah Alah ya merasa-rasa enak semangan kok. magrib iku nya biasane. Ndok kono mau nya agak lumayan. Amun Terus ngene seret. Lho aku cilik narik terus ae cilik dia cilik era luar biasa. Ya lho ente aku ya cilik. Semua kelempo yang oke. Oke guys, kita mau pulang. Sampai jumpa di lain video. Mancing mania Jadi memang arep pancing iki. mantap. Pancing apa? Mata merah. Terus iki apa nih?